ukuthi wena unento yasemanzini yesiziba. Oh yes. Idamu nje liba khona ngoba wena usebenza ngesiziba vele. Idlozi lakho elisesizibeni, esizibeni indawo enamanzi ahamba kancane. Hayi akuphakame umngoma nesithunywa. Isithunywa lesi sizothi iwashinali yakumapholoba. Kusho ukuthi manje sengithatha izimfihlo zani zedlozi. Lapho ngitholakala sengiphuza igazi lembuzi. Kuyisithwalo esiclean kodwa. Njengokuthi kunesihlahla esibizwa ngephande esingumthunzi wamadlozi. Lezo zihlala lapho. Uma usungisukele ngayithuma ngithi akanimlungu mapholoba. Insipolo uNkulunkulu wamthwesa amandla. Baba wamthwesa amandla. Abagulayo nabahlupheki wona wesondela. Sempumalanga nasentshonalanga wabamhlophe nabamnyama abade nabafishane abahle nababi siyabingelela ngalesi sikhathi uSiyaviva TV1 mabona kude wakho ohamba phambili nibingelelwa ishidi elimhlophe uMC Pholobas fuze fulela mashe mahle ngathi ezoshumayela upropaganda yasabeka batho sigxivize singasuka urapperapa ngwaraphelelo vento umzawo uqede walewa bonke babuya babuza abantu mapholo bakwenze njani wagadla ngenduku singayiphetha batshena nathi umthambo wegazi lento umsangakini sayizolahla uBeetroot emashidi namhlopha kithi kodula elifo waqhula amaqhula ntombi yaqhula emzini yabalekana Beetroot lengane bathi uhlehlile uzube ngesonto elizawona ubusuthi ugebhela amasalad shame disappoint nangelizayo sengaphinda uhlehle futhi inkunze emafaka okwengwidla ngamabala yasilo sabebala ukhazimulela waphinda wakhazimula lapha ya okweshide elimhlophe elibhakuze lapha laphinde labhakuza lapha lathi lisabhakuze lapha laphinde labhakuza lapha njengamanje libhakuza kwamhlaba uyalingana South Africa yimlo qathatha esigodlweni sikamakhosi esigodlweni sikathokoza esigodlweni sesangoma sesigodlweni sesanosi esigodlweni somaqalazive abanye beni bathi ke yibo nomanga laba ngoba niyakubo benitshena izinto bese nihlulo ukuzenza bese nithi hayi ngatshena unyanga uthize noma ngatshena usangomthize kodwa ngoba ngenzanga ngicabanga ukuthi kunento yamayithatha kuukuthi kanti cha tshenwa uzwe bese ubuza uthi kodwa gogo lento ngingayenza njani asikwamukele Dlozi sikwamukele Thongo sikwamukele Thokoza ngalesi sikhathi usichaze ebantwini beqala nokukubona kuSiyaviva TV1 ngoba ngiyazi sekunaloya naloyo thayi nje lenyanga esami lesangoma ngoba imisebenzi yakhe iyona esibekela abantu bayananela bingelela abantu eningizimu Afrika nomhlaba wonke jikelele. Ngiyathokoza mapholoba. Ngiyabingelela mkhulu, ngiyabingelela kakhulu. Ngibingelela abantu abakwenze wafika lapha emhlabeni wonke jikelele. Empumalanga, entshonalanga, eningizimu ngiyabingelela. Kubingelela uMagumedeke. Igama lakhe lesigodlo kukwavutha. Ngoba nginibingelela nje ngingumakhosi ngijabule kakhulu ukunibona mapholoba nizonyathela kulamagceke. Sithi masila esigodlweni sakho kwavutha angithi ngisho kahle. Ngithokoza mkhulu. Bese kube ukuthi siyalithola ulwazi olwanele olithinta ukuthi kuyini ukuthwasa. Sikubonile ke usinyakazisela amathambo ngokuthi usuke wathinta indaba zethu. Asobalalelisa abantu lapho masuthinta ngoba cishwa wakhiphela indaba zami zonke balazweni. Onakho kuhlupha ukuthi mawulinganisa ugcina wenza ngempela manje yinto eyinkinga leyo. Cha sicathulise la awuhlukanisele nayo ingane yabantu iya ephehlweni noma iya lapho khona ethi ikhonjisiwe khona engafanele sikulindele thina abazali bayo makuthiwa iyathwasa igama elithi iyathwasa kodwa bese sifuna ukwazi ukuthi ithwasani ndlelani kuhlukana kangaki lokho engasikwenze. Ngiyabonga Pholobasi, ngiyabonga kakhulu mkhulu umbuzo wakho uclean muhle futhi yilo ohleze udida abantu. Lesi sigodlo nje esikuso isigodlo sogedla ekuthwaseni ngokwazi kwami
kunamandawe kunenzuza kusho ukuthi wena unento yasemanzini Okay. yesiziba Oh yes. into yasesizibeni ongangokuthi leyo nto uma uyithwasela amandawe into ofike uluke lubuhlalu kube kuhle ebese uyaparulwa kodwa awuparulelwa emzini wenyanga ekuthwasisayo. Okay. Yes, uhamba uyoparulelwa ekhaya kini kuyotshalwa idlozi. Uma ethi umuntu ukuparula umndawo akuparulele kwakhe ebekuthwasisa isuke wena ushiye idlozi lakho kwagobela. Kodwa uma eyokuparulela ekhaya kini Yes. uyobeka idlozi nephande. Iphande sikhuluma ngesihlahla umthunzi wabantu abadala. Uselapha eparuleni gogo. Kunomuntu othi mina ekhaya akekho umuntu osekwakhuluma iSiswati. Kodwa sengithola mase kuparula noma mhlambe ngiyaphambanisa kumane kuvuka umuntu osekhuluma iSiswati. Mntanami. Nathana utshwala. Kodwa mina ngumXhosa nje noma ngumSuthu noma ngumZulu and ekhaya akekho sekwaba ulolulimi noma wayelazi lolulimi kodwa sengiparulelwa ngalolulimi noma ngiyaphambanisa khona lento engizama ukuyisho uma ngisho njalo. Thokoza mkhulu. Cha isindawe sikhuluma isindawe kuya ngokuthi umuntu ongene kuwe ungumZulu. Okay. Siyakhuluma umndawo uyakhuluma ngesiZulu. Okay. Uyakhuluma nangalolwalimi. Angithi ngoba sikhona nje khona ukuthi uzalelwe wena ungumZulu. Khona ukuthi uzalelwe eMozambique. Okay. O uzalelwe eSwazini. Vele mayefika kuzokhuluma ngolimi lalapho. Okay. Hayi ukuthi wena ngoba usulapho kuyashintsha ukuthi inkaba yakho iseMozambique or iseSwazini or ikuphi ikaZulu. Ngeke nje umkhulu wakhe eqhamuke esathi mina ngingamandawe ebese ekhuluma ulimi ongalwazi. Uzofika nje kuleso sindawo uthi ndawuka. Okay. Ekhulume isiZulu nje uzwa wena ukuthi uthina ngithi usomdabu kwaZulu. Okay. Angakuphazamisi hlabela phambili kusahlukanisela ngokuthi naka amandawo na inzuza. Inzuza isikhathi esiningi kuba into ehamba nenyoka yamanzi yesiziba. Ingakho nje kwesinye isikhathi ube nesigodlo ube nedamu. Usulwela lento kungayiphuphi isihleli lapha ngokomoya kodwa. Isihleli lapha endaweni oyikhandele kuyo. Ihleli lapho hayi ukuthi wena usuzohamba uthwele inyoka ukuthi wena unenzuza. Cha. Okay. Idamu nje liba khona ngoba wena usebenza ngesiziba vele. Idlozi lakho elisesizibeni noma ungabe uthi uyogcatshwa ucatshelwa khona esizibeni ubusu uyakhululwa ke uyiswe ekhaya. Akhethekile yini lamanzi noma amanzi engawakhisha empompeni base ngiwafaka kuleyo ndawo. Thokoza mkhulu. Cha akhethekile ayisiziba. Okay. Akuba amanzi isiziba amanzi ngathi esizibeni indawo enamanzi ahamba kancane. Hayi agijima kuhle kwempophoma. Wona hamba nje kancane uthola ngathi angathi amnyama. Awaqi nawe uyawasaba uma wabuka. Yes usuke unalowo muntu kuthiwa ke inzuza. Unemithi yakhe. Ngoba kubalulekile ukuthi imithi singayithengi. Okay. Asiyimbe ngoba nje wona ungoka amapholoba ngesikhathi idlozi lakho liyomba umuthi ngifeke nguthenga kuwe. Elami ke ngiphinde ngiyonikeza izingane ngithi mina ngiyayithwasisa ngomuthi enguthenge kuwe. Siyehlathini siyomba umuthi. Idlozi lakhe lijabula ukuthi nayi impande engisukele ekhaya mina. Yonke into ihamba ngokwedlozi. Siyadlula lapho size kwethunywa. Senza ngezinye indlela ezingafani ke kodwa mina uma ngithwasisa isithunywa siyinto kamoya. Ngisho ngibona nejazi lapha
eceleni kwakho. Siyinto kamoya isithunywa ukuthi ulinde nje ungadli ebese uphakamiselwa lelo kuhamba lwesithunywa ngoba izithunywa azona into ukuthi ziphuza amagazi ezimbuzi cha bese siyaphakama ke isithunywa ebese siza la kumngoma. Umngoma yila ofike khona uncinde ngesikhathi sokuthwasa ufihlelwe izikhumba zezimbuzi ufihlelwe ngaphandle ufihlelwe ekhaya uphakame umngoma nesithunywa isithunywa lesi sizothi iwashinali yakumapholobo kungitshele ngingabonanga kusho ukuthi manje sengithatha izimfihlo zami zedlozi lapho ngitholakala sengiphuza igazi lembuzi nalo igazi lembuzi ngokukhulu ukuphazima kweso liyafakwa liyakhishwa ngoba kufanele phela lize lakhele kuwe ngaphakathi isuke kugcinwa lelo isiko lokuthi uyathwasa uthwasela idlozi after lokho usufaka umuntu ongathi Thokoza gogo ongathi kuyisithwalo lokho ngamphikisa uthini lokhu kuliphuza nokulikhipha ngoba abanye bathi ngathi isivumelwano bani kodwa kusho laba abakholwa kakhulu bangasho kanjalo akho isuke kuyisithwalo esiklini kodwa kungani ngithi kungani ukuthi ngithi kuyisithwalo esiklini ingoba wena shuthi uwenza isivumelwano nabantu angithi ngoba sikhona sinamasiko sinemvelaphi yethu la sivela khona so lapha kuyisiko izinto lezi ezenziwayo and lento uma uyihambisa ngendlela iyakwenza wena uye phambili nempilo ngoba wenzani isiko imgomo yakho futhi lapha nekuyisiko kunempande ezashiya okhokho bokhokho esingakwazi thina izinjula ukuzikhipha leza impande ngesikhathi ukhipha leza impande zenjula iqala lapho ke lento ukuthi ubone wena uphelelwa imali ubone ulahlekelwa izinto zakho uxebula ikhonkwane ongazazanga wathi wena bezingekho kanti sikhuluma ngento ekhona ukukholwa ngikholelwa kugogo wami ngoba ngambona washo futhi ukuthi ngiphile kanjani ngisayiphila leyo nto ngikholelwe kuNkulunkulu ngoba konke okukhona kwadalwa nguye and umuntu esimkhonzayo thina uyaphila uphila nje naye ufana nokhokho bethu ngoba naye akekho umuntu oseBhayibhelini esimbona ngamehlo siyakholelwa njengabo okhokho bethu nabo siyakholelwa kubona ukuthi bakhona bayisiko umvele inqange uza ngokukamoya hayi uzwakela gogo hlabela phambili size la ekuthaseni uthokoza manje noma khona ophambi kwakhe kukhona lo phambi kwakhe izingedla izingedla usiko lwezingedla uthwasisa awuhlali ke emzini nomuntu uma uthwasela ugedla ugedla luthwanda ngoba ilo muntu owayesebenza ngemithi ogaye ehamba endleleni noma uthola ukuthi ugayele emfuleni emadwaleni isikhwama sogedla kusona isikhwama ongathi wena uyasazi uyasiqonda imina engisiqondayo eswe ngisithathile ukuthi mina kompela wami ugedla lugayapi njengokuthi nje njengoba la kunesihlabathi angimbi la mina ngimbe ematsheni ugedla lwami lumba kuphi ematsheni ebese kuba khona ukuthwasa komakhosi indawo nendawo inento yakhona kodwa ukuthwasa komakhosi kukhona lokhu ukugida lokho kokukheshezela badlikize baxhumaxhuma yes ukuthwasa komakhosi lokho amakhosi kunobukhosi bamabutho uthola ukuthi umuntu othwasela amakhosi unaneyinyosi endlini lo muntu loyo
isuke enamabutho kwayena. Shothi singangasho ukuthi lokho kuyisithwalo nje wonke umuntu sambona nenyosi esithi hayi isithwalo leso asikuthathe ngokuthi kusalapha yakulolu siko olushoyo ukuthi uhamba nokuthi kunamabutho phakathi. Yebo. Okay. Asikuphiki ukuthi ukuthwala zikhona nenyosi zikhona ezokuthwala. Okay. Futhi ke phela kuyaphileka nazo. Kuyaphileka. Kuyaphileka nazo. Isuke sokuyimfihlo yenyanga noma yomakhosi lokho ukuthi ayi nami nginenyosi zami. Kodwa zikhona lezi nje. Nezofika ayihlezi zikhona futhi. Hayi zihleze zikhona kodwa isikhathi esiningi uzoyithola ngaphansi kwa something njengokuthi kunesihlahla esibizwa ngephande esumthunzi wamadlozi lezo zihlala lapho kodwa lezi eswe nami ngenza emkhuba ezedlozi ngeke ngiyithuma ukuthi aziyolimaza umapholobo. Okay. Kodwa lezi uma usungisukele ngayithuma ngithi akanimlumi umapholobo. Ungasho gogo manje isukume ngempela. Cha, Ningizimu Afrika sikreza ke koGwansile kodwa kunendlela ekushiwo ngayo lapha ezulu ngithiwani koGwinsile ya siyakheza lapha sithola ulwazi olukhulu. Ngibona sizosifike ukuthokoza mhlambe ngibona ngathi kusalile noma ngazi noma ngiqondi lokho okwalaba ekuthiwa hayi isikhashana nje amagobongo usadla amagobongo sibanibani shiwo maphi lamagobongo na ukuthi ahluke kanjani mhlambe nakhona usicathulise. Thokoza mkhulu amagobongo ahlukene ngoba kade ngibala ngokwegaba zakho kuthiwa usadla amagobongo uzophothula. Umuntu onjalo umuntu osuke wena uyomehlisela ukungathwasi. Reducing. Siyanciphisa kancane lapha. Siyoncengela ukuthi ungathwasi. Ake sithi mhlawumbe usafuna ukufunda noma izimali zokuyothwasa zikho. Uyamfaka umuntu uncenga isimo sakhe. Yila kuthiwa khona ke udla amagobongo ngambekela ngisho izinkamba lezi zibe yintathu. Ngifike ngibuke mina ukuthi yiliphi leli dlozi elimhluphayo dlozulini amandawe amakhosi yini kanjalo ikuphi lokho kumhluphayo ngaleso sikhathi ke mina sengiyamncengezela ke ekhulume nalezi idalo ngokulandelana kwazo abe nezikhathi ekseni ngo4 udla igobongo ngo12 emini udla igobongo ntambama ngo5 udla igobongo uncengela lezi izimo zakhe emva kwalokho bese ngenze sakumphothula lokho ukuthi uyamukiswa kodwa lokho okuwafu ngoba umsebenzi akawuthathanga kusho ukuthi akazi lutho ngokwempande. Yes. Ebelashwa nje yena ukuthi athole isikhashana sokuqhubeka nempilo. Thokoza mkhulu. Ziyakhanya kodwa izinto zakhe ngokwenza lokho. Ziyakhanya mkhulu kodwa ke sezimuphi isikhathi. Okay. Angithi ngesikhathi izophinda imqoke le. Yes, ngesikhathi sixoxisa lento siphahla lapha emsamo sibika ukuthi awu ngosami ningamuphi iminyaka emibili ephila lo muntu enza 1 no 2 no 3 bayalinda. Angithi labantu badala. Yes. Futhi bayezwa. Futhi uma ubakhohlisa bayezwa bayazi. Ngesikhathi kushaya lo 2 years mhlawumbe kulo 2 years kophela inyanga usudlulile iqale futhi inkinga. Hey ngikuzwile mina ake siye la ezingeni elicoke emeliphezulu naba abantu bonke sebathi thokoza gogo. Thokoza. Bonke abantu sebathi thokoza gogo. Uzosikhanyisela ukuthi kufika kanjani lapho yini lo thokoza obani othokoza ngoba sibona abanye besuka ngesinqala beziyophuma esangweni lala ekhaya. Abantu abathi thokoza mkhulu ukuthi thokoza kufana nokuthi sawubona. Okay.
umuthi sawubona kumuntu angithi uzophinda umbuze futhi ukuthi ninjani. Yebo uthi thokoza kusho ukuthi ngokwedlozi usukubingelela wena abantu abakuye kubingelela nabona. Uthi thokoza mangithi thokoza mkhulu angisabingeleli wena ngithi wena usuye umkhulu ngibingelela umuntu ophila kuwe ngithi thokoza mkhulu mhlambe nawe uze umuze lo muntu uyaresponda kuwe ungeyona inyanga umuze ukuthi ngathi khona othi thokoza naye kimi sibingelela lento ngoma ifana no amen noma uzothi makhosi ngesikhathi ngithi makhosi angithi wena uzothi nawe makhosi kubingelelana abantu abaphila kuwe mina ngihlonipha amadoda ohamba nawo nentokazi ohamba nazo ingakho ngithi ngeke ngithi sawubona amapholoba ngibe nginalo umsebenzi ngizofika vele ngithi thokoza mkhulu noma ngithi makhosi mapholoba ebese yabuya lento ukuthi noma ungathi wena ke ngokuresponda kwakho kokukhola uthi amen gogo hayi ngoba uthi mina ngisalukazi kodwa ukhothamela abantu abangiphethe kunjalo mkhulu uthobelana imibuzo thokoza khehla kuyintokozo enkulu ukuthi sihlale nawe kanjena silokheke sinotha ngolwazi osipha lona muningi umsebenzi sisazowenza nawe siyathokoza kakhulu ukuthi sikhulumisane nawe ngiyafisa ukuthi osekhaya ofisa ukusondela eduze ezohlola ayithole mhlambe iprize makuvumelekile Dlozi. Thokoza mkhulu iprize esihlola ngayo nje asikanyuki banyukile ke masizwa kodwa la ekhaya ngihlola ngo300. Hawu yimadoda 300 kuphela nje 300 kuphela nje ngikutshele zonke indaba zakho ukuthi ulala udleni ubani kade unaye seceleni kwakho ngikutshele nje kahle sixoxe ngoba lento iphila kimi nami ngiphila kuyo ayina sikhathi okunye engakusho abantu abahlaselwa ilento yemoya ongambona ngakho mapholobo ukuthi lo muntu lento ayenzayo hayi ngoba ezenza wenziwa ukuthi uma uhlaselwe imoya yedlozi kuba nalento ukuthi wena ube nenhliziyo encane ungakwazi ukuthobeka ubone ngathi yonke into fanele ibe ngawe usehlaselwe umoya wedlozi ke amadlozi enza izinto ngeningi kwesinye isikhathi ngiye ngithi abantu babagada abantwana uma enokuphuma umntwana kuthi uthanda abafana lo kugade lokho uthola ukuthi hayi ngoba ethanda abafana kufune ukuthi kungani ingane yami yathanda abafana noma ingane yami yathanda amantombazana kwenzakalani bayayithanda lezo zinto suke bafuna mhlawumbe uthola ukuthi nje ubeka into iyathatha iyantshontsha ingane kufuna ukuthi yini enza ukuthi lengane iyenze kanje ayizajabula zafa lezi ingane seyizontshontshelwa ukuthi izwile ukuthi inommeli Thokoza gogo cha siyabonga kakhulu siyacela ukuthi usiphe inombolo zakho thina sifuna ukuxhuma sondele eduze sizohlola nathi sifuna ukuthi usisize ngezinto eziningi ngiyazi ukuthi ezintweni zenhlanhla uyafika kakhulu ezintweni zothando kwakhe imendo uyafika kakhulu nasezintweni zokuvika futhi uthe ukhona ngoba akuwena wedwa oshilo kushisha abantu abakuhambayo ukuthi thina siphila kuloya muzi ake usicathulise sithini inombolo and ikuphi la ukhona ngoba kukhomba ukuthi umhlaba uyalingana mkhulu mina ngikosikhemelele indawo engihlala kuyo kukwalulwane yebo umuntu uyafona manje umuntu inamba yami enye ke ngiyayazi ngekhanda enye ngiyazi kodwa ngineyinamba embili leso ifaka njengamanje lo yazi ekhanda bese siphinde siyibhala le enye lapha emva kokubuso sinikeze engiyazi ngekhanda ithi 072 3510 711 siphinde 072 3510 3510 711 ufonelwa nganoma ngayisiphi isikhathi hey bakhathela abantu
besifazane abayeni babo bahambisa ngoma engenamadoda noma engenabakhwenyana. Sikuzwile ke uthe ubingelela nabasemzini kade uphahla lapha. Yaqinisekisa gogo ukuthi uye wenze njani umuntu wesilisa udinga ukugcatshwa. Uyazibambela noma uyasizakala ekhaya? Thokoza mkhulu, ngingumama. Yeah. Nginabantwana. Yeah. Nginabazukulu. Yeah. Nginomyeni. Awu qedile. Akho ndoda yakhe ezothintwa la. Yonke into professional la. Ukutshenile wathi ukulanda nangemoto le. Kwayena uqobe ngangena kuyona ibhula kulanda aphinda kulethela noma dedele izingane ziyokulanda umsebenzi wethu ngombambili. Thokoza mkhulu. Siyathokoza gogo. Yebo.